بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: فمنهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله تعالى يتلخص بالإيمان الجازم والإقرار الكامل والتسليم التام بما أخبر به الله تعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما من جميع وجوههما من دون تردد أو شك أو ريب، كما قال الإمام التابعي الفقيه محمد بن مسلم الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. يتي الله سبحانه وتعالى تدل ماوندو تودو سيدو هاندو يتede yentori yo juulu en laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo nuli e meɗen saabu yurmede. Yo juulu e sahaba ɓen fof, o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan Allah tawra kan dina jokkuɗen, allahumma amin. Walli fiiɗo on deftere nden ɗo emo soggande en, emo jokki mo soggude fi gomɗingol allahu subhanahu wa ta'ala, ko honno Allah gomɗinirte. Allah on tigi gomɗina wonde Allah hino woodi, o gomɗina kadi o jaɓa inɗe ɗe Allah inniri hoore mum ɗen, o gomɗina o jaɓa sifaaji ɗi Allah sifori hoore mum ɗin. O jantanike wonde yimɓe sunna ɓen, yimɓe jama ɓen hiɓe jaɓi gomɗini tabintinni dendanangal ko Allah sifori hoore muɗum ma ko nelaɗo makko on sifori mo. joni noon mo faala ñoggande en ko yewti en ɓaawo ko fi gomɗingol sifaji Allah ɗin e inɗe makko ɗen e gotankako makko ngun. o inni: fa manhaju ahli sunnati wal jamaa, laawol yimɓe sunna, yimɓe jamaɓen fil imani billahi ta'ala fi gomɗingol Allah to ɗon, yatalakhasu ɗum no ñoggo, no suuto e ko arata ɗo ko. ɗum woni bil imanil jasimi, gomɗinal pellettiwal, wal igraril kamili, e ñinnugol timmugol, wa taslimi tammi, e jebbilagol jaɓugol timmugol, bima akhbara bihi llahu ta'ala, ko Allah humpiti kon. kala ko Allah humpiti en wi'i ko ni o wa'i, himo mari ɗum ɗo, himo mari ɗum ɗo, himo waɗa ɗum ko hoolagol pellettiwol, ñinna ɗum, jaɓa ɗum, qirro ɗum, jebbilano ɗum. wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, e ko nelaɗo makko on humpiti kon. kala ko nelaɗo tabintinnani en immorde e Allah o wi en Allah ko ni o sifori, Allah no waɗa ɗum ɗo, Allah no waɗa ɗum ɗo, ko ɗum Allah wi'i, ko jaɓugol ɗum, jebbilo ɗum, gomɗina ɗum, gongina ɗum. wala amali bihima, e gollitirgol ɗiɗo ɗiɗi, habaru Allah on e habaru nelaɗo Allah on min jami'i wujuhihima, e dendanagal geese majji ɗin kanji ɗiɗi, kala no ardiri habaru Allah on e habaru nulaɗo Allah on, no ardiri ko yon tigi jaɓu ɗum o gollitira. min duni taraddudin, ko alda e ɓayitta. taraddud ko waɗa yaha yiltito, yomi waɗu ka yomi accu, yomi gomɗin ka tami gomɗin, hara ɗum ala toon few. aw shakki ma sikkitagol,
أو ريب فهين كسيك كما قال الإمام ونو الماميجو التابعي الفقيه كو تابعي ينكوبين أجيا كو فامدو أندو فقه مؤجي ويتيدو محمد ابن مسلم الزهري الإمام الزهري كو أنداتو الزهري عندما كنت محمد ابن مسلم وانا أماكي لنو أماكي من الله الرسالة نلانغال كو إمرد الله كوكا الله نلال إيوتا بي نولا بفو كو هونتو بي إتي نولال ما بيغال كو إمرد الله كان كوني نولو وعلى الرسول البلاغ نفاوي نلا دو يوتنا مون اون كانكاري يو يوتين مفت ماكو نفاوي نولا دو اون يوتينغول غال نلال وعلينا التسليم نفاوي ان كادي يوتنا بي مون بن جيبلاغول جابا الله نلا غال كاكا الله ايوي غال اريكا نولا دو واديكي مو يو يوتينغال امين so yottini e meɗen waɗɗike en yen jebbilo ɗum yen jaɓu ɗum yen huutor yen gollitir yen gongi وكما قال الإمام الحافظ الحجة سفيان بن عيينة رحمه الله ونودو الماميجو هنجيدو ويتدو حجة نا حجة سي كونغول مون تلك حديث سي سفيان بن عيينة ويني او حديث لو سلا aray halala ni wani si mako be maki alaka wowlo be wowla no wodi ka hadisaji andugol hadisa no sellima sella wano imam ahmadu en wano odo sufyan ibn uyayna en wano imam maliki en imam al-bukhari en muslim en wabe no be way ben ko hujja ko bayani hujja ko dalil wiye kaari lo ini hadith on lanni hadith on ko lowdo odo sufyan ibn uyayna wani ko sufyan ath-thawri on ka figu buri forirde sufyan ibn uyayna on ka hadith buri forirde onno o maki kullu ma wasafa Allah ta'ala bihi nafsahu fil qur'ani kala ko alla sifori hore mun konka al-qur'anare faqira'atuhu jangugol dun don faqira'atuhu tafsiruhu la kayfa wala mithla haray ko alla sifi hore mun kon ka alqur'anare haray jangugol dun don ko dum woni firo mun gon ko ya jangu gomdina holoda o wi la kayfa wona wigol ko honno wala misla na wigol ko honno wa'i no fotani eɓɓatake kayf ko sifagol embere hunde nden ka ɗuɗugol misl ko eɓɓidirgo hunde nden e goɗɗum ngo ka janɗugol ma ka juutugol ma ka sembugol si Allah subhanahu wa ta'ala sifike alqur'ana wonde mo mari jungo firo mum gon kono koko arabu wiyata jungo kon kono ko honno ngo wayi ɗum ɗon woni andatake landatake kadi ko hingo wayi honno hingo fota honno ɗum ɗon no harmi landagol ɗum kadi andatako وكما قال الإمام الشافعي وأنا إمام الشافعي كان ماكر رحمه الله وي آمنت بالله مقومدني الله وبما جاء عن الله مقومدني كو إوريك الله كون فوكدي kala ko woni ko immorde Allah mi gomdini ala muradillahi e muyande Allah nden no Allah muyiri non no yidiri non kanko wa amantu bi rasulillahi mi gomdini nulaɗo Allah on
wa bima jaa an rasulillahi e ko ari kon iwri e nulaaɗo allah o ala muradi rasulillahi wano muyiri noon nelaaɗo allah o konngol raɓɓuɗungol kono ngol jogii mana wa qala walid ibnu muslim al-qurashi oɗo walid ibnu muslim jeyaaɗo e qurashiyankoɓe o wi'i sa'altu al-awza'iya mi landike imamul awza'i ko o woni faqihu sham wa sufyan ibn uyaynata e sufyan ibn uyayna wa malik ibn anas e malik oɗo imam malik hoore laawol malikiya ngol mi landike ɓeeɗo tato noon an hadhihi al ahadith fiiɗi hadisaji ɗo fi sifati fi sifaji allah ɗin hadisaji yewtuɗi fi sifaji allah ɗin war ru'yati e yi'ugol allah wonde allah yi'oyte ñande dargal mi landiɓe ko honno ɗi hadisaji ko honno mi famirta ɗi ko honno firirten ɗi fa qaaluɓe innimmi amirruha kama ja'at bila kayfin rewneɗi no ɗi ardi noon jangireɗi no ɗi ardi noon kono ko alda e wi'ugol ko honno mana hadisaji sifiɗi allah ɗin imma sifagol wonde himo jala ma himo tikka ma himo cippo sifa ɗum o landi kanko alwalid o landi ɓeɗo ko honno o firirta ɗi ɓeyni rewtinɗino ɗi ardi noon mana tawi a ɗaɓɓita toon anda ko honno ko waɗi allah subahanahu wa taala o wawata ko andade yani andugol détail andugol nder wawata ko andade haqqille men ɗen koko happa kanko jaati makko na ko happa wa qala al imam malik ibn anas rahimahullah imam malik o maaki kadi e maako goo iyakum wal bid'a mi rentini on bid'aji ɗin iyakum mi haɗi on mi rentini on mi hajindike on wal bid'a e bid'aji ɗin qila o wi'ana wamal bid'a ko honno woni bid'aji ɗin qala o maaki ahlul bid'i هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وماكي بدعهم هنتو إيوي ko ɓe yimɓe bid'aji wowloɓe kan inɗe allah cokkonno toon e sifaji allah ɗin innana ɗum ɗo ko ni woniri ko ni wonirta wa kalamihi e daalol allah ngol imma yeddugol fes ma ɗum eɓɓidira daalol allah ngol e haalane yimɓe wa ilmihi e gandal makko ngal kanko allah wa qudratihi e doole makko ɗen kattanɗe makko ɗen la yaskutuna kamɓe ɓe deƴƴata amma sakata anhu sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan ko sahabaɓe e tabi'ina en ko fankuno kon kamɓe ɓe fankali no kamɓe kadi ɓe fankade sahaba ɓen jangiɗi hadisaji jungo nelaɗo ɓe landaki e nenon awa jungo allah ngo ko honno ngo wayi sifani men ngo ɓe janginama tun wonde allah no mari jungo ɓe jaaɓi ɗum ɓe gomɗini ɓe fanki kamɓe kadi ɓe jangini taliba ma ɓen taabi'inayi landaki ko honno jungo allah ngo wayi ma ko honno allah cipporta kamɓe sahabaɓe ɓe wonnali ɓe ɗum ɓe kamɓe ɓen noon kadi taabinayi ɓe jangi ɗum ɓe fanki ɓen noon kadi jonni heeduɓe ɗon ɓen ɓen kadi jonni heeduɓe ɗon ɓen ha hewti e meɗen ɓeeɗa noon kañum ari ahlul kalami ɓe ari noon ɓe naati e détail ji yalzamu ɗum ɗo ɗum noon hande ɗum wiren ni naɓen ko ɗo naɓirte sen naɓiri ɗo wa'ay wasi ko ɗum ɗo joni naɓiren ɗa ma accen ɗum fanken ella molanaɗo wa sa'ala rajulun al imama malikan rahimahullah gorko go ari landike imam malik o landima an qawlihi tabaraka wa taala fi konngol makko kanko allah no muusi lande woɓɓe landorto
hara kon jarribagol karamo kojon ko honno gandal makko ngal luggiri ko landi ɗum fa qala imam malik jaabima o maaki al istiwa'u gayru majhulin fotondirgol wona ko majjade ko hunde andade ɓay ko arabu wona e wowlede so arabu inni istawa haren haray ɓe andi ko on woni o mana ɗo wal kayfu gayru maqulin amma ko honno ɗum ɗon wona ko haqqille nangata haqqiltako wal imanu bihi wajibun gomɗingol ɗum noon no waɗɗi ɓay allah wi waɗi wa su'alu anhu bid'atun landagol ɗum ko bid'a hari andaka wama araka illa dallan min mi yaalima sina ko a majjuɗo koye feddeji majjuɗi ɗi jeeɗa wa amara bihi an yukhraja min al majlisi o yamiri yo yaltine ka majlisi makko oɗo ɗo koye feddeji ɗiya o arɗo tun o soomi ɗo fi posugol ɗi question ji kono ko neɗɗo bida wa qala al imam abu hanifata imam abu hanifa o maki rahimahullah la yanbaghi li ahadin handana e hay goto an yantiga fi dhati llahi bi shay'in nde o wolta fi jati allah on hay fus hanana goɗɗo ka o ukka hunduko makko e fi dhati allah on few bal accu yasifu o sifoto allah bima wasafa bihi nafsahu ko sifori kon hoore makko ka alqur'anare ma ko nelaɗo makko on sifima kon wala yaqulu fihi bi ra'yihi shay'an wota o wi'u kadi e sifaji allah ɗin hara ko e feere makko den hay fus tawi min nde haqqillannen ko ƴetti ko wondere e allah si tawi wiyama ko ni o wayi e ko himo mari ɗum ɗo haray aɗum da kadi mo mari ɗum ɗa nam o wi tabarakallahu ta'ala rabbul alamin allah barkini o towi kanko jeyi tagore nden haala labaka imamu abu hanifa o wi jaati allah on hanna goɗɗo ka o wowla ɗon hay fus wowla wonu annduɗa ɗon honno annduɗa e zati allah sinaɓe mujarril awham ko sikkeji tu wona noon haniri walamma su'ila rahimahullah an sifati nuzul sanga kanko abu hanifa o landa sifa ko onno allah cipporta fa gala o maki yanzilu bila kayfin himo cippo kono ko alda e wiigol ko ni e ndi mbaadi ɗo wa gal imam al-hafiz nu'aym ibn muhammad al-khuzai rahimahullah o karama koje ɗo kadi o wi man shabbaha allaha bi khalqihi faqad kafara mo nandini allah tagore mum nden hara o hefoɗini wa man ankara ma wasafa bihi nafsahu faqad kafara mo yeddi kadi ko allah sifori hoore mum ko hara woni kefero wa laysa fi ma wasafa bihi nafsahu ala e ko sifi hoore makko kon wala rasuluhu wona kon laɗo makko on sifima kon ala nde ɗon tashbihan nandingol ko allah sifi hoore mum ko ɗum nanandingol fes fi kala o sifori hoore makko ɗon wonde himo jogii piiji ko tawata tagore makko nden kadi no jogii ɗin sifaji e kono laaɗo sifimo kadi ɗum kadi nanandingol few ko waɗi kanko ko makko kon ko feere enen kadi ko men kon ko feere hay si tawi inde nden kafi wa qala ba'du a'immati salafi rahimahumullahu ta'ala yoga e almamiɓe salafu sali attinoɓe ɓen o wi'i ngol konngol ɗo Allah yurmin mo yurmede timmude o wi qadimal islamu qadam o wi kan qadamul islami la tathbutu illa ala qantarati taslimi qadamul islami o wi teppere l'islamu nden teppere l'islamu nden la tasbutu tabitata illa ala qantarati taslim sina hara ko e pon jebbilagol mana o waɗi l'islam on wasi tawi joni ko neɗɗo o waɗi ko o daroto ɗon koye hoore pon hombo oɗo islam wawi darade wona woniri enen si tawi ko cangol ma maayo si goɗɗum waɗaka ɗon aala ɗon taƴintinna en wawata teppere men taɓita hoore ɗon ɓe mana ko ɗon kadi l'islam o sina hara ko
ko jebbilagol yani ko yigol mi jaɓi hara na tefugol kadi fus samina wa atana o wi ko ɗum woni pon ka l'islamu darotoɗo kala mo heɓali on pon ɗon l'islam hare daraki ka makko kanko kalamu nafis fa ahlu sunnati wal jamaa ɓeɗo ahlu sunna wal jamaa allah waɗon e maɓɓe bari una hiɓe dandi min madahibi ahli ta'tili laawi yimɓe ɓolɗingol wa tashbih laawi yimɓe nandinagol wa tafwid e yimɓe boyloɓe ani tafwid wiyete boylugol woygol ko allah andi ɗum ɗon firata ko ɗum goɗɗo anda ɗum min do mi anda ɗum ɗon en accidi e gandal allah yimɓe ahlu sunna wal jamaa ɓeɗo ɗi madahibi ɗiɗo fopp hiɓe dandiɗi ɓe woɗɗitiɗi few walhamdulillah ɗum ko yettore allah hadihi aqidatu salafi salih ahli sunnati wal jamaa ɗum ɗo woni finde ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɓen yimɓe jama yimɓe dental ngal wa agwalu aimmatihim ko konguɗi almami maɓɓen ni fil imani billahi ka gomɗingol allah tabaraka wa ta'ala faman salaka maslakahum mo naati e lawol maɓɓe ngol jokki lawol maɓɓe ngol yakunu o wonay multasiman ko o waɗɗintinniɗo bi manhaji rasuli sallllahu alayhi wa sallam lawol nelaɗo allah ngon wa ashabihi e wondiɓe makko ɓen alkirami tedduɓe sawa on foti noon kana saliku hatha o natɗo e ngol lawol maɓɓe ɗo ko o woni fi asrihim ko e zamanu maɓɓe on ɓe wurduno aw fil usuri mutaakhirati ma ko e zamanuji sakkitiɗin haysi ko fewndo men ɗo wa kullu man khalafa on kala mo lundi nelaɗo on lundi sahaba ɓen la yakunu minhu hara o wondale maɓɓe o wonata o jeetake maɓɓe wa in kana mawjudan baynahum hayso tawi himo wondi e maɓɓe kamɓe tigi tigi hara mo wondi e maɓɓe kamɓe tigi tigi kono hara ɓe wonda kadi bimana hayso ɓe wondi kono ɓayna manhaju goto ɓe woni na lawol gotol ɓe woni wona finde woto ɓe woni hara ɓe alda si tawi noon on tigi no jokki ngol lawol ngol ɓe wonno e muɗum ngol ɓe wuuri e muɗum ha ɓe faati on tigi aroyi ka zamanuji sakkitiɗi o tokkoyke ɗon o jokki ko ɓe jokkuno kon haara kanko maɓɓe wondi ko ɗum ko faala e wiide ɗo ko ɗum waɗi kala jokkuɗo lawol salafu salih mo wawi wiyede ɓeɗo ko salafiyan ko ɓenni hara o jokku lawol ngol na inde nden ton o ƴetti arruknu thani tugalal ɗimmal ngal e tugale liman tugalal ɗimmal e tugal liman arruknu thani al imanu bil malaikati tugalal ɗimmal ngal e tugale limanu ɗen ko gomɗingol malaikaɓe ɓen al imanu bil malaikati gomɗingol malaika ɓen al imanu bil malaikati gomɗingol malaika ɓen honɗum woni ɗum huwa ɗum al imanu bi wujudihim ko gomɗingol hiɓe wooda fi kala arena imananta ko gomɗingol kadi jasima wonnugol e pellet la yatatarraku ilayhi shakkun tawa sikke yollata ko toon few wala raybu qala allahu tabaraka wa taala allah towɗon o wi amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi amana arrasulu nulaɗo on gomɗini bima unzila ilayhi ko cippina e makko kon o gomɗini ɗum o jaaɓi o hoolike alqur'ana cippinaɗo on hi wal mu'minuna julɓe ɓen kadi gomɗini ɗum kullun ɓeɗo fop nulaɗo on ba julɓe luttuɓe ɓen ba ɓe fof amana billahi gomɗini allah wa malaikati e malaikaɓe makko ɓen wa kutubihi e defte makko ɗen wa rusuli laɓe makko ɓen tan ɗum ɗon holli wonde gomɗingol malaika ɓen no woodi ɗum ko farilla malaika ɓen hiɓe woodi hiɓe ɗuuɗi ha feƴƴiti hiɓe jogii golleji sertuɗi woɓɓe ko halfina ko ƴettugol nelal ngal itta ka allah adda e nulaɓe ɓen woɓɓe ko ayninaɓe banu adama ko ɓe on tigui ko waɗi wo yo windu oɗa ka moƴƴi ɗon oɗa ka boni ɗon wona noon non
hiɓe halfina golleji hiɓe wooda. faman yunkir wujuda al malaikati mo yeddi wodegol malaika ɓen faqad kafara ala o heforɗini li qawli taala li qawli tabaraka wa taala sabu konngol to ɗon ka o wi waman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dalla dalalan ba'ida. waman yakfur billahi mo yeddi Allah wa malaikatihi o yeddi malaikaɓe Allah ɓen wa kutubihi ma o fenni defte Allah ɗen wa rusulihi ma o fenni nulaɓe Allah ɓen wal yawmil akhiri ñaloma sakkiti ɗon kadi o fenni ɗum fakadi dalla haray o majji dalala majjere bayiɗan woɗɗitiɗe. ko ɓe on tigi hoolo ɗiɗo fof o gomɗina ɗi gomɗinal pellettiwal ngal. fa ahlu sunnati wal jamaa ɓeɗo ahlu sunna wal jamaa yuminuna bihim hiɓe gomɗina ɓeɗo malaikaɓe ijmalan wa tafsilan ka moftugol e ka fense nagol. ijmalan ka jumlugol fi man lam yusamma on mo innaka nulaɓe ɓe inde mum wowlaka ɓen ɗon no ko yonti gomɗin jumla tan. ijmal Allah no nuli nulaɓe bus ɓe Allah yeyetake inɗe mum ɓen e ko honto ɓe wonno ko honno ɓe gerdano ɗum ɗon koye gomni to wonde Allah do nelno nelaɓe ɓen e moftali feƴƴinoɗi. wa amma tafsilan amma ka fense fa biman hajja bihi wa amma tafsilan fa biman sahha bihi dalilu amma ka fense ka détail ɓe nulaɓe ko ɓe dalil selli wonde hi kaari ko Allah nulnomo ma malaika ɓen no woodi woɓɓe goo iɓe toɗɗa inɗe maɓɓe toɗɗa wono Jibril wono Mikail wono Asrafil wono malakul maut ɓeɗo a gomne inna Jibril no woodi, Mikail no woodi, Asrafil no woodi, malakul maut no woodi. lutti kon ko jumla no woodi malaikaɓe windoɓe golleji men ɗin yata'aqabuna fikum malaikatum bil-layli wa malaikatum bin-nahar no lontodira aynugol en fi windugol golleji men ɗin e kippugol e malaikaɓe ka jemma e malaikaɓe ka ñalawma. ko Allah e nelaɗo makko on ko holli en wonde ɗum ɗo ko malaikaɓe en watta. malaikaɓe ɓe cippuno ka guere Badri sifa wana ɗum ɗon gomna ɗum ɗon ko tawata dali selli kon ɗum ɗon wonti jaɓa. mimman sammahu llahu wa rasuluhu sallah sallam ɓe tawata Allah inniɓe toɗɗikeɓe e nelaɗo makko on minhum e maɓɓe ka Jibril almuwakkal bil wahyi Jibril halfina khalaqahum llahu min nurin Allah tagi ɓe itti ɓe annora wahum ɓeɗo zawatu ko zatiji ko woodi ko wooduɗi haqiqiyatun haqiqaji kadi tigi tigi zat woni hunde no wiye ma'ana e zat koko tawata no mari jurmu no mari garam a memay anda hiɓe woodi ko haqiqa kadi walaysu ɓuwan khafiyatan ɓe wona wigol ko doole suuɗiɗe wano feddeji go wirata noon ɓen anda ɗum ɓen yiyatako ɓen ala batte ɓe cippata ɗo ɓe watta ɗum ɗo ani ko tun ko doole suuɗiɗe wahum kamɓe halgum koɓe tagu min halqillahi ta'ala e taguji Allah ɗuuɗuɗin wal malaikatu malaika ɓen khilgatuhum azimatun tagudi maɓɓe ndin no mawli minhum no e maɓɓe man lahu janahani no e maɓɓe marɗo gabitanji ɗiɗi woɓɓe e maɓɓe no mari gabitanji ɗiɗi wa minhum man lahu halasatun no woodi e maɓɓe marɗo gabitanji tati
wa minhum man lahu arba'atu no wodi malaika ɓe marɗo gabitanji nayi wa minhum man lahu aktharu min dhalik no wodi maɓɓe kadi marɓe gabitanji ɓuri nayi wa sabata anna jibrila tabiti wonde jibril o alayhi salatu wassalam lahu 600 janahi imo jogui gabitanji 600 gabitanwol ɗum koko wiri rey mo mari ɗum wahum ɓe malaikaɓe jundun koɓe koneli min junudillahi imorde koneli allah qadiruna hiɓe wawi kadi ala tamathuli e waylagol e nandintinnagol wontugol bi amthali l ashiya'i sifa wono piiji ɓe waylo wonta gorko ɓe waylo wonta debbo ɓe waylo wonta miskin ɓe waylo wonta alduɗo no adda noon e hadisaji ɗin watta shakkuli e mbadinagol wona ɗum ɗo wonde iwta ɗum wona ɗum ɗo enen watta shakkuli bi ashkalin jusmaniyatin hasaba ma taktadihi alhalatu allati ya'dhanu biha allahu subhanahu wa ta'ala hiɓe mbadino mbadiji ɓandiyanko hara no waɗi ɓandu ɓe waylo neɗɗo wona noon ka jibril ko arno o landina sallllahu alayhi wa sallam fi arkanu islami arkanul iman o wayli o wonti gorko marɗo ɓandu joni noon no gasa wonde ɓe waylo kulloy yiya kullu gertogal masalan ka ɓurdo sika ko gertogal ni hara ko malaikaji no wawi ɗum ɗon ko fodde alhaali on ɗon ko honɗum landi yoɓe waylo honɗum ko ɗum ɗon watta ɓe waylo piiji sertuɗi tawana ko ɓe waylino to kono na ɗum ɓe wayli ɗo ko hasaɓma taka to gihi alhaala wahum ɓeeɗo mugarrabuna min allahi koɓe ɓattinaɓe allah mukramuna koɓe teddinaɓe wal malaikatu malaika ɓe la yakulna ɓe ñamata wala yashrabuna ɓe yarata wala yamalluna ɓe haaɓata ibadata allahi taala rewgol allah towɗo ɓe haaɓata ɓe siccata ɓe ronkata kono ɓe ñamata kadi ɓe yarata tagudi feereri wala yafturun ɓe taƴata fotara ko gollugol hande wotere ɗum accito tawa mara feere non min mara feere hande kadi futur ɓe ronkata wala yatabuna fayin ɓe tampata wa yattasifuna bil husni hiɓe sifori ngari ɓe laaba wal jamal ko gotum wal haya e hersa wal nidami e juɓɓude hiɓe siforani wonde ko yimɓe ko nani ko labaɓe ko tagudi labadi hiɓe foti darde hiɓe hersa hiɓe jogui juɓɓudi wal malaikatu yahtarifuna anil bashari malaikaɓe no serti e neɗɗanke bi annahum saabu kamɓe jubiluɓe tagama ala taati ɗoftare allah tum wa adamil isyani e wasugol yeddugol allah halakahumullahu li ibadatihi allah ko tagiri ɓeɗo ko fi ɓe rewmo tum wa tanfide awamirihi e waɗugol yamiroje makko ɗi qala taala anhu allah towɗo wi e fi ɓeɗo malaikaɓe wa qalu ittakhadha arrahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'malun يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون الله سبحانه وتعالى صفاته في بملائكته ووي به هيفر بتاو بي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بيو الله no jogiti ɓiɗɗo Allah no mari ɓiɗɗo o waɗani hoore makko ɓiɗɗo o yedi hoore makko ɓiɗɗo subhanahu sena e wodanimo ɓemba ɓe feni bal accu ɓeɗo malaikaɓe ɓe woniɗo ko ɓiɓɓe Allah ibadun ko jiyaɓe Allah mukramuna teddinaɓe na ɓiɓɓe Allah noon de ɓeɗo la yasbigunahu bil gawli ɓe atta ko Allah konngol bimana ɓe feƴƴita ko Allah ka konngol Allah wi'ata goɗɗum ɓe yawta ɗum ɓe ina menen na ɗum ɗo menen ko ɗum ɗa wahum kamɓe malaikaɓe mbi amri he yamirore amma Allah nde yamalno ko ɗum ɓe gollata ko Allah yamiri ɓe ko ɗum ɓe watta la yasuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun ya'lamu Allah no andi ma bayna aydihim ko woni yeeso maɓɓe kon kamɓe ɓe malaikaɓe wa ma khalfahum ko woni ɓawo maɓɓe imo andi
ko wooduno ado tagude ɓe ñande kadi o waroyɓe fopp maɓɓe himo andi ko wonta yeeso ton ko o wi yaalam ma bayna aydihim ma halfahum himo andi ko woni yeeso maɓɓe koni ɓaawa maɓɓe wala yashfauna kono ɓe tefatano illa liman irtada sinamo Allah wela ɗo kadi ta yimɓe ɓen ƴettuɗo wonde ɓayɓe malaikaɓe no teddiri ni ɓeno ko tedduɓe ka Allah ɓe yeddata Allah ko ni eni ɓe waɗa ɓe ɗon reweteɓe Allah holli ɗo wonde ɓeɗo malaikaɓe e teddugal maɓɓe kono ɓe tefoytaka Allah sina mo Allah weltani mo Allah yamiri yoɓe tefan wahum kamɓe malaikaɓe min khashyati e joote ka Allah hulgol Allah mushfiquna hiɓe huuli ɓe maapi hiɓe jooti hiɓe aani wal malaikatu yakhshawna Allah ta'ala malaika ɓen no hula Allah towɗo o wa yusabbihunahu hiɓe subbinanomo laylan wa nahara jemma e ñalorma wa yatufuna bil bayti l ma'muri hiɓe wango ka suudu wurnitandu dow enen ka suudu kaba wango tonen kamɓe kadi mari kaɓe hajja ɓe wango toon ka baytul ma'mur alladhi ɗum huwa fi samai sabiyati hindu ka asama jeɗɗaɓo kamɓe ko toon ɓe woni e ko toon ɓe yahata hajju ko toon ɓe yahata ɓe wango ɓe naata ɓe yalta no ari e riwayaji wonde ñande o ko woni guruji 100 ɓe naatay ɗon ɓe waɗa dewal ɓe yalta wonde si ɓe yalti ɗon kadi ɓenno ɓe artata na ɓen ɗon artoyta ko nde wotere e Allah no ɗuuɗi ko tagi kono wasi nalmaki asama on ŋeƴƴi oy kono mo foddi e ŋeƴƴude ɓay ala e makko ka tawata waɗay ni cuɓaɗa espace mum sina malaika noon sujjuɗo yen tori Allah subahana taala yalla faami dina kam faamu selluɗo artiken kadi gollitirgol o jaɓane ko gollen ko wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al amin kala ko modi moɗon jomnodiri hari mo juula waktuji ɗin no haniri ɗo fof on ɓa yeeyaɓe jiitodiɓe neeɓiɗi foyakino juulde simo juulde joni ko fana tumo juula joni noon ɓe jiitodiɓe ɓe bono woni o ɓaymo andi conséquence ɗum ɗon o ko kono mo faala yaltude yo mo huuɗota oɗo luttude ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ne iraɓe neeɓi nde wondi caggal jangol